Joey Whaalolonga a le toa gas mo le auto saver nei tai au. Ia pe ona matana atu ma tang le taimu sola staimu le tau nei ona tau no mai leo le sui o le PacificEzy. Le o fatasi mai ia le to fa ma i malo la fitanga i le tai au le nei. Ia masalolo il fa lau i lo mo le fa abito le PacificEzy mo le masina nei o November a mai se ai. Ia o le tato fia fundraiser le fa i le aso sulima o le masina nei o November. So fo mo ia malo nei tai au, malo le usu. Lofa fatalofa taua ia mai malu me se fo ile fioma sua ia I maleti malo se ole 685 radio to the world ia ia malo lo sai malo ia malo le so fo mo nuia nei tai au pisi mai taro company le tupi ia mai le fonga ia ole mai sonne se vai so pisfiololo ia foto e ia malo le sa longa lava ia pata te loa ia ole le so me le so tai ama fa solo to ile fa o ne vai aso ya ole amo mo ina fo le pisa se tato office fiki ala ka bangira kama PacificEzy por la mo ala fiki ala ka transferring more than ya wa vola al masina no finga taulanga e mo ki ngo var ke lo kaulanga le la so be fa oni la fa o le ia ole il taro fara wi le fa solo no mo sa no ma ro fa mo ya fa tai mo le avanoa ton taua ia te loa o te le ia o tato pokalame a masenia ia mo lava ona faftai le tua le faua mo se avanoa ia la tato te ma futai foi mo no fatalo fai ia ile au fainga luenga tofia le tua ia lo fa le malu ia so se fata ulang ia awa lava ia le toswina le vai lola ia fatalo fatu foi tupu mai e fai no fa pe atu mai lava I maunga tele ia se ia pa ia maunga iti ia o wo ma pa anga so tato a ingal PacificEzy ia me se foi pa anga le 685 radio ia o lo fa fonga mai mo mai ia ile nei tai au fo lo fa fatalo fatu ia le PacificEzy nei tai au ma lo so ifua ia te loa le tato wa promotion ia o le masina nei mo si la fia o tolu masina ia sa fa peona mata mai ai sa mata mai au ke topa ia le foi la wa fai uman manuia ia ile anga le leo le tua le tato White Sunday promotion masina o ke topa ia ma le o lo fa wa lava ia il masina ne November ia e fa wa foi le masina te sema ia fai unga nei tau sanga fast full tato fai longa tai lua se lau tala ia e manu malo ai so tato tunu luas fulu ia New Zealand ia luas surfoi ia tato Samonei ma o tato fai longa o lo ma fai ona se ina I iaso tona io vai staitas ia ma o le aso iva ia o la se ia foi ia ila to asfulu ia e to lima New Zealand lima tato le mo to asfulu le ia e manu malo vai aso nei ma e fa la wi lot foi ia liso ila to ia o la ma fai ona fa ni il tato promotion le wata o le tautu promotion ia ile masinda ne November ia awa lava ia le toia fa ho ia tulea o se mea lofa ia ile tato atunu aisia ia ono fonga ino tato o nanga le PacificEzy ono winga ala fo mai tupe mai anti New Zealand e alu le soa fa anti le se io November ko ia ruma le ngoka iko io ai ia tato drola e toni New Zealand ia a faila le lucky tato receiver ia fiki mai lo ia o na le o mon malo tato lo se la tala ava pela o kusa tro New Zealand ka receiving ale me o New Zealand po ingi nei ava le sen mai New Zealand senta New Zealand receiver tato ava pela o le te New Zealand sen mai le te so ia man o le ko tro ia lawa okay ia ma se I mai ai fa pe o ia ava pe ka malo e ko pe New Zealand ai pe me ka ya varia soa ai ni Samoa ola do fe lo ai lo maru dua se la tala Samoa esa o fa ka mo pe palu le se kalisia a ver kusilu yo o le tau le tau tu silu se la tala Samoa ana o va tu New Zealand se la tala ni ka malo ka ki sila fa mai lo ka malo le ri ma fe Samoa pe ri ma ki sila mai ri ma fe Samoa
Ole tatou promotion na vai. O se ta ole ai sea e ia mafuanga o visili ai sea me wa man malo ai tanga tale lo se la tala sam. Ia ono ole fanga ina. Ia o nanga ma service al tatou ai ngal PacificEzy. Mo le tala ina ma le lafo ina tatou tupe. Ia lafo i New Zealand ia pe lafo mai fo i New Zealand samo nei e me se fo i va mo to lo samo. Ia polum sa vai. E fai ona fanga ina tatou o nanga le lafo ina ma le tala ina tupe. O le fa liwina tatou tupe o lo le mele la foto pe se fa tala nel taia ma malo ma su o soia e la fo col pe por se va ia or che mi che vuole fare come se vai algo guarda ska con le venga nuove che ai pe la pola fai si ma nga por come fa lo si do mo ko mar ko che se ale fa ko lo che ia le vedi se va ma che ngan lu maku ala fa ko inga kar mo mai me har me lo ki fifa ko ya ma pa ko o sa lo maku fa me ia o se me se será o kala he da o se ora su winga la o ko la fo mai pizza vai ora sa ala o nga le to wa lima kala fio valuta la fi ia ai o lo fa liwina fa tatou tupe mai fafo America Australia ma le New Zealand ia ini rate tala fe ngai mal pa uma ulalo ia o ta pena sa unia tatou officer ia PacificEzy fa manatu ia tatou la lai sa monei ia tatou la le i sa valalo le main office of sa ngai le ia mal fali ia o le sign tele sama ia o le tatou PacificEzy na ia o lo tuto nu lava vaenga o lo ia tatou pasio no e so ilalo ia lua la e o me PacificEzy ia o le tatou la le ia tutu le loto ia na umba on tau sami o lo peanuts pero ia tafa lo ia tatou PacificEzy vai la usuina e tele ia la folo ai na tatou ai ngai sala o tatou la le i vai tele ia o tafane o CCK ia lo he fo tatou la na ia ma tatou la mur fanua ia fa fai mo fie mo le atu fala tai le tau to e sau nei i vai tele ia afia nei na le mur fanua ia o lo ia le tamaita officer en fai ona tatou ina tatou tunu ape fa ape foi kel sa vai ia la fo ia koe vili aku ia ko wainga koe fo mai ia fa ngai fo lo ia PacificEzy na ia la fo lo tu pe to fo mai mama le fa tali atu ni ia ma tatu la isa le longa mo mua lava e tau PacificEzy ia i lo wa fete a fe tono tatu market ia fa fa ngofia na ia ma tatu la i fa malo ia le officer o lo ia le SCP ma le post office fa le meli ia na lo ia tatu la i fa malo ia ma le tatu la ia sauli mo tola fionga ia ronda va ai fa sanga i leia ma le vai moana viso ia o tamala na lo ia tatu officer fa lo au tafani ia lo ia tatu office ia e masimete pole mo to tau sawi nei i sale longa ia me se fo ia fanga mal ai fanga malo le kava ku ngal pikole le ku ia le kava ngoli ku salenga ai foi fa so ile o kulanga le keren ku fesili foi malo le ku e me se ava rules ia langa money transfer ke le ia subject ki anti money laundering me ia know your customers KYC foi ngale wa ole mo ngaluenga ia fe ngai money transfer a comply ma me central bank ma me era anti money laundering wa ke lo saka FC da colola FC da officer a my low IT a my me I can complain for you but in order me ye morning check it all system con e ke le ko ka walu foi a ver me fik ko ilunga le transfer ko va pay sa pay le online payment nga ma so foi fai malo kalwai ya va ngele ma ya ele ko alu foi la un ko ngal me ngale email ya kuta vai ma o ko se mai le rate pawal me ngale mai le rate acha sakule le invoice le ka o mercado ya I transfer the money equivalent so kuping sila por kupe money la kumule pe le sia o ngale ngale al PacificEzy ke le yo le o so soangi foi money la kana ka le mo a me fira le pisi i ke alu wa e o nga mo ka yo mai le pasi o so ilalo kala kupe fish and chips RSA
chain le ma fai malo mala wa pa poko. Strategy. Ya wala skoi ka kwa umar ko ba ai ba pa mana ya le fa so le fiong ya so ane man o le vai nga le si vai nga le ta o so le ID o tata officer e tasi la va te me lo de ID a fa lo e sa ni ne ya pia ai to vili me lo wa lo le ni o le pai lo tu pena wala foto a lo le si ID ele se mete po le pa wal me ya vetted a la sa ye lo tu pe sa la fo mo it's already in the system na ona e ya fe la vai so se la tata officer ya o ya na ele va pamole le so IT to ya lu to ainga le ai ono wa yelo IT to no tato computer tato system ya ele se mete pole ai ya o le se ngana o tato o nanga le o mafai ono mato serving o lo wa yelo IT to no tato system le mela le na ta o esu o le la foto mo tu ta la listo ina na masan sa tala tu per PacificEzy o me sa masan sa tala i le vai nga le va sa i marfaria ave mai la tala to ina matano ma ke ro me de nge au sa kala ku o kala le ro ko lu fa me kia alu le official le tutu lo to le ngau alu ku lo ave ko nge sa ora ngau me nga sa wala kala i ya fa ka pinga ki alu ro ku ala la fa ko pinga o lo wingo ke pinga sa ko inga kala i la i TPS o wingo TPS RSA Sasa ni tadi le winga va from kalang le layer setting or strategy mal value chain ko fo ya malo fo ya le kauselu ko fo i le pulenga fo mo ya lo fu fa lo la fa ko lia fo sunga fa malo i nisila e son ka ko ngala ko ma ya ko spend the money ore di lo so esa kala vale pesi aku pa ilang ora ko vengi uscita carwengi ma o so le leva ma non maka vale va ai so le ka fa malo mai se i ma ko ka mai fio i makat mai se o le ka su e se ATM fa amale ka amale ka i wa me ka yo e va mai fa malo spend the money transferring more than le rata ele na tupe lo mo mai o lo fa anga o lo lofa mo nga lofa ina yo tato tawainga that's the one of the important thing I tato slogan transferring more than money lo mai mo nga mo lo fa anga I tato ainga ya mo lo roto ato ya le wa tele tupe le la foto not just about the money but I kilo for ile au nga for PacificEzy community engagement for ima charity kwa kele money o ingesa mo supporting bodies o charities o e for skemika ko touchile fundraising there la mo for SJC 88 le ko la mo for ile money le vai nga lo fa so mai aso o tara o tahu mangili mai over male fit to full tato la ni sila ya o fa ona sa ngol upuri ka ngol ule in sila o tahu po o tahu a e pule o lauka ya sa o tahu o tahu o tahu ka ko ele ya se po feare o tahu ele ya si sa ora le sunga o le heis por le yule follow e volo kalau foi ka ko fa sa laula I tahu ka ko o tahu e kai pe foi la papa toi ya va mai se papa toi ya mai se papa toi ya ki fa longo kuiska kai pe papa tai papa tai ole tato ai go PacificEzy pe ona sa no so ai tele yo tato project tato project lo fa faiona to yo foi na atu ya I lo tato atu no e ala e tato
tātou fōa I te lo tātou societies ia pēla o le vaenga le whalapotonga o le victim support ia fo ia nisi Cancer Society ia o le CNS ia o tele ia tātou whalapotonga ia o le akopa skopa ia me se fo malis ia e whaiana toi donate ia tātou ainga PacificEzy ia lailanga le atu te tātou ia manisi lava me tau talonga ia wala lo fo PacificEzy le to Samoa ia me se fo ia tātou Lakapi Samoa Lakapi Samoa ia o Islands of Origin ia o le ekipolo ia me se fo ia le tele o neiva ia so ma nei masina ma la masina ia tama fo ia la golf ia ku se ia e fia la vol PacificEzy ia Italia ia ma sosoani atu ia ina tātou tātou societies ia la itia mo fai ona mo mi sosoani tātou ainga PacificEzy alo fatai mai malo tātou se mai le Talanoaga le tātou fia fundraiser lea e le vasenga lea au pamu ia sua ia ma fai malo o le tasiva varu asua ia para se ila male alo taula mo o PacificEzy fa mole mal vaenga le au somalisi marka kia mai group ale la foto e te fa so mai ma fa manatu le te no fa mole so son me foi le sua wa ta u a te le fa mole ia fa tai taua ia o te lo tatou fia fundraiser le o lo fa peona fa tineina mo le masina nei ia o te loa o le tatou na fundraiser le o se tasio vaenga ta lava ia ma o le tausanga le te nei sa fa peona fa tineina ia sa ma wele lima sulu afe sa fa peona vai lua ile monike ia e me se fo ile mapu ifanga lele ia tai lua sulu lima afe ia sa molina atu ia mare lima afe New Zealand ia fa pe fo tatu monike le sa molina atu monike I au kilani ma o le tausanga la nei ia o le au mafai ona fai le tātou posiva ia ma fai ona tātou whatinoina lea vaenga tā ua mai o tātou posiva las fareli le aso sfuma lima ia masina neo novema e le tūla e ono I le afiafi ia I le fale sa mo I mangele ia ma o le whatinoina le tātou posiva ma o le tātou whamoe moe lea o lea ngalulu e umai lava ia le tātou for SJC valu ia mauso malisi ia me se fo le tātou kulupo le kakia mai ia o tātou PacificEzy ma tātou Moana Rental ia manisio wo pa anga ia me se fo ile 685 radio ia o lo fa pe ona ngalu e fa tas ia awale o le ala var fo ai o le fa pe ona fo ia le pa ia mal ma vese ese tato tunu o le tato taulanga le na ia o le tato taulanga na ia o le afo ina atu ia I le monike vai lima ia e me se fo ile mapuifanga lele ia me se fo ile monike au kilani ia ma o te loa ia o le o to pol male ia o nisio o faiva o lato whaatuneina ia o le tap wai matalo mai mo I tātou I le tātou au ona ai le tātou atonu tātou forms tātou forms o whemuai o tātou forms la ia o lo iai tātou forms I so se la I fitu la I sa mo nei ia me se fo I le tātou I tātou office I New Zealand ia o nei le 685 radio ia o le tātou Moana Rental I ona office SS ia o lo iai ma tātou form ma lo iai fo tātou form I le tātou monike I vai lima ia fa pena fo ia le mapu I fanga lele ia fa pe fo ia ini so la tunu o le lo o mai mo fa fonga mai o lo mo mia ni tato fo a wa la wa fo I mari fi fai taulanga ia ele tu ua mai fa so ta me tato telefoni o le lua o tasi lua o tasi lima o lua o tasi faiva ia po le lua o tasi lima o ia fa so ta mai ia e fai ona au na tu ia tato office ki liva to tato pledge ia me se fo tatou form ia awala va se fo ia le fo ma fa taulanga ia mo tatou fa mo le e le te mo le su o taula mo PacificEzy me so to senga ile va nga le afia ia wa pe ka konga so fo fa kaulanga moni la kaulanga wa asi sila foi so alo me se foi ma lo ma fa fo fa ka ko o ma fa lele ia ka ku ia ka wola ka ku fo fa ngo
kau ke le lope ke ka ko end up before ka ko o fa nga o di ke mai ai ka ka ko ya mera le ko ma ko fos ke men ni ki wa lu se wo che o me ma ko fa nga la ki wa me ke ka ko ke me ngal check ka ele ki i fu pising isi fa pe nga ke check ka ele ki o mongi ki ya o fu ke ma la ma ho o mongi ki o le ngal wenga ho ile fa ngam ka mai ka kalo ya so o manga o nga ka ko ke ave ai ma lai ka kalo a mo le well being o ka uma mai le fa piko fo isi ka kalo mo ngi ki sa ka sko kasi po se kulupu pe dia sa mo a ko malalang malala to wa faiva le ya o bala winga le talo a fa le nga kala nga ya e faka wa fa ka fi se fo isi le fa mai e faka le ko a mai nga fa nga mo ngi o di ma wa i fa fe lo e mai lo ai nga ke va ku ya nang foi mai lo ai va ku lo nga fi ave lo nga fi na la fa mai nga fa shoki ke ngi ai le shoki o la venga nga ave fa kaulanga de pela i kaulanga le ko mai ka sa mo i eu foi ku sa do wingo ka wali pa wo nga fa mai i wa lu mo le ko amen e lo fa ko foi fa so wa kay be fo ya a me le nganga ngi so he's not on accounting but he's also a pitcher but you know what, that's why we call him Chang. Mo ya do tali sa le moni lava al tau ai ole ngaruenga ai tau ai ta pe vai la fam tala ui vai te mi o ta onga ya au mato ai nei nei o mato ai upolu ai al mato moni ki tausi au te mana tu ai si no tu ana sa ai o expecta ai al moni ki ai pe ala e kasi masinga e mo ke o e as wai avenga i mea ai e ma o lesi me ka o kia le ai nei ma fanga lele moni ki ai tai mi la valsa pala yo me ai util seleni moni au seleni me pito sili na taua e ono le tulanga foi le tongi pidon moli pidon vai e o faka o kesi tongi la fai ngaruenga ma me mana mia usole o le kemer ko viki le mi nga makwai o mala mala mai i mafanga lele e na o so te mo fai ngaruenga TV sa mo ai so ta ia ne sister ma me ai mai oi map fangale mo na mi e map fangale so soan fasa lau fuar vai terminal TV tan no ado te pure mai fasa lau fuar te mai vai le watu le tunu ya ro sta mi to e vidi mai assista fa mai prada o lava sa palaio le mai ai to ya le tupe ona te tongi pili o ka mala mai foi ele fa pe se me sa o se coupe voi o le fo ala fai ngo lido sister sa sta pua kangi lima sa o me nga si sister va que mingi le sa mai Spain le nga lu aku o lo fa Spain mai foi no me o ko foi piki foi ale fa ai que le ko foi ya kai mu fa kula nga inga piki so ai wa la wa ya ma foi la sister kai me vise la ko yo office mo vai va quella un dicic ma quello lo pas spagnolo ecco foi che e foi lei no fanga ma pui fanga lele lo yeti na mata mama to e monia le ele sili le ta el tapo o la to lo fai le fai vol tap kai mai ta to au na ile aso ma le aso ia o la to tatalo ia lo fai fo in boni ke ia o le ta to te manuia i so o se manga lo ta to fengai se vai le cycle ta to fundraiser a fa pe lo fa fonga bel ta to tunu o la umala ta to ainga PacificEzy mai la to lo tu mai tau au ta to te opongi fa tasi ma ta to tau so fa tasi le avenga le lo ta to o ta to wanga le mai fi fa tau la a fe ani so se la po le la val fo ai ia o fa tau lang o la tau langa na ma mai tu fa tasi ia ma fa iona tu ina tu atoto ia ta to fo ai ma ta to tau langa moni ke mai se fo ma fu fanga ni e fasili mai tanga mai Australia mai fa fer le dato promotion ne november e anga va aila to Australia le fa ngai na mai le PacificEzy vo le online ia anga va
ia ai la to umala valo fanga ina tato Mai so se tunu ula. lunga telefoni ia wa le tato app le o le tatou app leo le PacificEzy ia o loo faagaina e sefe le taimi ia ga faaogā mai lava tatou app leo ia malo faafetai se vagao i se sivaega mai malo nei taeao ia faafetai tautau te lola o tatou taunuu ma le siʻu ia tatou pokalame ia ae o te toe ai le promotion au vaega le moana rento lea ia e 5% ia mafai ona tuina atu pe whape haia ia tawa le tolu aso. So la tola le fia mo tato whaungaina lau au nanga tato moana rento. Ia tolu aso nanga wa alola i ele 5%. E pa uai ia le tongina o tato tawa. Olo ia tato ofisa malai valele. Ia o mawhaiona tautuaina ia tato atunu. Ma ia foi le telefoni lua lima fatastas. Ia po le tato info@moanarento.com. ia po le moana rento i lunga tatou Facebook page pata o tatou PacificEzy e tatou telefoni e mo mia le sosoani ia vili mai le lua o tasi faiva po le lua o tasi lima o e ma tatou numera vili fua o le o valu se lau o tasi ono ia e longa tatou ainga i New Zealand ia e mwhaiona vili fua tatou numera na i le PacificEzy le o valu se lau o tasi ono vili fua nei. Vili fua mai New Zealand. Vili fua 800 number. Okay. Toll free. Ai vela ma tatou email pe fongaina le tatou email info@pacificezy.com. Ia e me se fo tatou apio folinga Facebook. Tasiale upu PacificEzy. Okay, malo faafetai tele mai malo mo nei taeao tatou so tai peto tano lava yaso manuio to favor nei vai yaso la to ia mai se ia manuio tatou fa mo moelo fi mo ni lava ia faafetai tele a tau mai se foi sua ia te loa ia mo le nga faafetai mo lava no PacificEzy ia fi lava nei taeao ia tatou te fa so ai ia e tu sai foi ma tatou promotion nei masina ia mai se foi tatou fundraiser le lo tatou anga solo to vai yaso nei mal vai yaso le ia ona tatou mo le lola ia tatou taulanga ia fa ia se upu wasala ia o se tala fo iwa e tata mali i fa fo anga sa mo ia malu ia ve fale ia te loa ia e la loifi lava nei pe upu la tino ia fa manga lo mele au na manu e tele ia so se fa tama so inga nei nei aso so i fu ma ia manu ia alo fa tai mai malo la tanga le suyo le PacificEzy pe na il Talanoaga i le taeao na se ia lo fa ne fa mo na mo Monique matamai ta isa Monique vai lima ia maukilani ia va pe fo i mapu i fanga lele